Assalamualaikum. Apa khabar? Yan, katengah malam. Dempu di dro sihat kena urung dro rindu. Lun tupu urung dro rindu kau si. Ya, karena dengar bak media-media bak berita yang kongkon bak grup mana ada tupu grup dum. Dipegah busi kaipoh mati. Kaipoh ke Kanada kadirop macam nak. Naji kebut urung pegah apa yang kongkon? Empat abusi. Empat abusi. Abusi, alhamdulillah sehat bila Allah di sini. Hana pupu sehat dalam lindung po. Jadi urung drone be semudah sat bak nu percaya. Dipegah abusi kadirop, kadipoh mati. Ka ini, ka itulah. Karena urun-urun nu dengar video daripada apa bangai dum. Daripada pada tengku munafik ya. Yang kepegah lun kadirop. Terima ngenasi satu doa urun-dro, doa ulama ini itu. Puhum. Kon yang na kepegah tengku mukrab dum. Yang duk pi sila pegah apa lembah motor pegah tu apa. Peduk video di samping. Seolah-olah dro pun motor. Puhum. Adanya pegah gegop mangkongkon. Pegah abusi kai rau, pegah abusi kai poh mati. Macam nanti tak ubah video, ubah berita, ubah grup dum. Yang putih urung hanam tanggung jawab mu becut pegah apa yang kongkon. Kon kepegah yang na. Tapi malah sebalik ji untuk gemita viral. Yang ni seram tuah dong pegah yang putih dengku gemita viral bak YouTube. Yang cok video lun. Ge-edit macam bago. Untuk gepubruk lun yang kongkon. Dikarenakan lun hujah ulama. Ya. Yang kejampat bungih putih-putih lah munafik. Kalau hujah ulama suhu. Putih ulama suhu benteng penerus. Kebinekaan tunggal ika. Jadi hanjit lun tintung putih binatang-binatang yang gaduh proposal. Menyelun tintung putih ulama-ulama munafik, tengku-tengku munafik dum ya. Putih penguasa-penguasa haram jadah dum. Bengih urungnya. Karena bekah kanot bu binatangnya. Ya, binatang yang kalau pernah terima damai. Masa MOU. Jahit binatang-binatang yang mengkudroi. Mujahidin, mujahidan, mujanyuh, nadal pudu-pudu. Menanci dalam partai, hanam terdupu-dupu partai li. Ya subhanallah, urung murajalela, maksid rajalela. Rata sago maksid. Bar rata sago, lonti rata sago. Pegah pedong syariat Islam. Syariat Islam, ma kehidup. Kepedong syariat Islam hanya fakir miskin sagai. Ban kenong anu pejabat kalupakan hanjut. Pakon han kepedebit bak media apabila kenong anu pejabat kesalahan. Pakon han kajut. Yang pegot media pis cukup kurung-kurung aja adum ka dia ceh. Han dipegah yang na pubruk. Haram jadah pali. Yang abusi ya behana gedri. Nedri abusi kan. Cukup kejam abusinya. Jangan kan urun drone, gure urun drone lun lawan. Presiden tiga lun lawan. Baik nak pergi moyang-moyang. Abusi hana moyang. Video dijut dilaksanakan. Baik nak pergi di urun drone lun kayu dat hana. Support urun drone purti hasil munafik. Purti Fir'un lun yang support. Yang sokong-sokong berhala. Purti pekong demokrasi. Purti Islam munafik yang sokong drone. Tapi abusinya, insyaAllah abusinya na sokongan citkan hana. Baik na pergi abusinya gemetar, baik na pergi di drone abusinya sidro kan. Na pasukan abusi insyaAllah. Tapi urung drone suut. Napegot buat video, buat YouTube, nalaki tanyong pasukan lun, buat pasukan lun.
Na insyaAllah kalun bahasa bosaan. Kon hana insyaAllah. Benah langan sepuh bila Allah. Akan dah merumpuk singoh di Aceh tu mah. Dumpu terlaksanakan. Kewajiban mandum akan terlaksanakan atau perintah dan hukum Allah pun menerapkan di bumi Acehnya. Hana coba-coba. Hanjit li pukul biasan nyetat dapelale. Seramo Mekahnya akan hancur binasa. Buna percaya haba businya apa? Hana lawan kezaliman daripada ulama-ulama suhu Politik penguasa zalim. Hana lawannya hancur siram dua hancur. Alah siram dua ayo. Kabali pinyo ke tengah malam. Terima ngasih beri dekat pokok ji kelih nak busi nyempatnya. Busi sehat walafiat bila Allah di sini. Hana sepuh-sepuh. Bapi fitnah haba gop haba kerangan kata. Untuk dia minta viral buat video katanya. Yang betat nak percaya ajib nak mama yang laju. Nak bergerak. Yang putih silau munafik. Yang galak tebar fitnah yang hana. Yang kenyan syedram dua. Kaku menan cedera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.